IFM News. Lotto results. Morning, Idol Lawrence. At yun yung PCSO Lotto result tayo manipod di 9 p.m. draw para iti Super Lotto 649. Winning combinations are number 23, 37, 48, 44, 39, and 25. With a jackpot prize of 88,820,774 pesos and 31 centavos. Awanti nagasat nga nangabak. Awanti milyonaryo. In time med, iti Lotto 642. Winning combinations are number 33, 32, 18, 1, 10, and 4. Oy, adda! Adda nangabak may isa. Nangabak iti 39,385,042 pesos and 44 centavos. Congratulations, Kenka. Kadwa iti 99.5 IFM Luwag. Siyak ni Idol Shanti Papi. Tatak IFM.